Reka nguhe ikaze ukurikiranye Merance TV show. Ndizera ko umeze neza, wowe umeze neza shima Imana, wowe utameze neza shima Imana kubera ko ari igenda byose. Uyu munsi ushobora kwanga ejo bigakunda. Nta kundi niko isi imeze. Ngwino twiyumvire amateka y'uwitwa Osama bin Laden, umwe mu bagabo bakangaranye isi yose igahinda umushitsi. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe and share na comment kugira ngo dukomeze tujye tubana buri munsi uko bukeye nuko bwije. Reka rero dukomeze tubahe amateka y'umugabo bita Osama bin Laden, MC Legende Viva Meja. Rero reka nguhe ikaze kugira ngo tubwire abantu amateka uburyo byari bimeze. Meja nguhaye umwanya. Ngaho ni mube maso nongere mbarabure. Ibihumbi 26 ni umubare w'abantu bivuga ko bapfa buri mwaka bazize ibikorwa by'iterabwoba kuva mu myaka 10 ishize. Kuva ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001 ubwo abaterabwoba babarizwa mu mutwe wa Al-Qaeda bayobyaga indege zitwaye abagenzi bakazigongesha imiturirwa itandukanye muri New York na Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagapfa abantu barenga 3,000. Nibwo intambara y'iterabwoba ryeruye yari itangiye. Yari isanzweho ariko ntabwo yari ku rwego yayisigeraho muri icyo gihe, ndetse nta nubwo iterabwoba n'intambara izirwanya byari byagakwiye ku isi hose nkuko bimeze uyu munsi. Bamaso nkomeze nkurabure dore uko bimeze. Mu 1996 Osama bin Laden yari Kandahar muri Afghanistan. Yari yaragiye kubayo kubera ko nicyo gihugu cyonyine cyabashaga kumwakira. Ibindi byose kuri we yatekerezaga ko bizamurwanya. Igihugu cye cy'amavuko cya Arabia Saudite cyari cyaramwambuye ubwene gihugu kubera ubuheza nguni bwe. Muri Sudani yari yarahavuye kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuhigaga kubera ko yari umukire kandi akagira amatwara y'ubuheza nguni mu bya Kisilamu, kandi akaba yaratsinze abasoviete muri Afghanistan mu myaka ya za 80. Baturukaga imihanda yose bakaza kumugisha inama, kumusaba ubushuti ndetse no kumusaba amafaranga. Mu 1996 akigira muri Afghanistan, umwe mu baje kumureba bashaka kwifatikanya nawe ni Khaled Sheikh Mohammed, umuyenjeniyeri wize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaraje gusaba bin Laden amafaranga, ariko aje kumubwira ko amukunda kandi amwubaha. Yari afite inkomoko muri Pakistan. Mu 1993 yateguye igitero cy'imodoka yashwanyukiye ku muturirwa wa World Trade Center i New York nkuko babikoze mu 2001. Lawrence White ni umwanditsi wanditse igitabo cy'amateka kivuga ku buzima bwa Osama bin Laden. Osama a vu en Khaled Sheikh Mohammed. Osama yabonye muri uyu musore mu engineer ufite impano ikomeye kandi ufite imishinga ikomeye nk'iyo nawe yari yifitemo. Bin Laden yahise amusaba kongera gutekereza kuri uwo mushinga wo kugongesha indege imiturirwa y'Abanyamerika. Binasa naho Bin Laden watari yarigeze abitekerezaho na gato. Yahise amugira umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu mutwe wa Al-Qaeda. Khaled Sheikh Mohammed yahise aba nimero ya 3 mu mutwe wa Al-Qaeda. Banamuhaye akazina ka Al-Mok, isobanuye ubwonko. Ni wowe wari ushinzwe gutekereza imishinga y'iterabwoba muri uyu mutwe. Nimero ya mbere yari Osama bin Laden, nimero ya 2 akaba umunyamisiri Ayman Israel, hanyuma nimero ya 3 akaba Khaled Sheikh Mohammed. Aba batatu basaga n'abayobora ibiro bikuru by'igisirikare by'uyu mutwe. Bin Laden yakomeje kujya atumira ibinyamakuru byo mu Burayi. Abanyamakuru bamugiragaho banyujijwe inzira nyinshi cyane ku buryo batabashaga kumenya mu by'ukuri aho Osama bin Laden aherereye. Mu biganiro yagiranaga nabo yabagaragarizaga ko Osama bin Laden ari umuturage usanzwe uharanira inyungu z'abayisilamu ku isi hose. Yabakiraga neza ku buryo nta numwe wari gutekereza ko Osama bin Laden azava mu muterabwoba wa mbere ku isi. Yashoboye kwizeza itangazamakuru ibyo yashakaga ko ryizera. Abatashoboye gukorera ibingibi
ni ibiro bishinzwe ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Mu kwezi kwa 9 mu 1996 ubutasi bw'abanyamerika nibwo ku nshuro ya mbere bwabonye amakuru y'ibibera mu misozi ya Afghanistan, aho Al-Qaeda yari ifite ibyicaro bikuru ndetse n'ibirindiro by'abarwanyi. Ayo makuru bayahawe n'umwe mu barwanyi ba Al-Qaeda wabashije gutoroka bagenzi be. Yagiye abibye ibihumbi 100 mu isanduku yabo ndetse n'inyandiko nyinshi zigaragaza imikorere y'uyu mutwe. Ubundi aratoroka yishyira mu maboko y'abanyamerika. Nyuma y'imyaka 8 uyu mutwe ushinzwe, ubu nibwo CIA yari imenya amakuru afatika kuri uyu mutwe. Abanyamerika basomye izi nyandiko barumirwa, birabacanga. Nta mutwe w'iterabwoba bari barigeze babona munini ufite imikorere iteguye neza kandi igezweho nka Al-Qaeda. Izi nyandiko zasobanuraga Al-Qaeda nk'igisirikare cya Kisilamu cy'isi yose, kigizwe n'abarwanyi baturuka mu bihugu byose by'isi, bose bafite ku mutima guharanira ko amahame ya Kisilamu yubahirizwa ku isi hose. Abanyamerika banatangajwe n'uburyo uyu mutwe wari warateguye imicungire y'umutungo wayo ndetse n'imibereho y'abayoboke bawo. Ben Laden yari yarashizeho uburyo bwo gufasha mu mibereho abagize uyu mutwe bo n'imiryango yabo neza nk'uko bikorwa n'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi. Muri izo nyandiko kandi babonye ko umurwanyi wese wa Al-Qaeda ufite umugore yahembwaga 6,500 by'amarupi yo muri Pakistan buri kwezi. Buri murwanyi yashoboraga gufata ikiruhuko cy'ukwezi kumwe buri mwaka. Nk'ibyo bidahagije, uko wabaga ufite abana benshi ni nako wahembwaga amafaranga menshi. Bari bafite ubwishingizi bw'indwara. Iki gihe ni nabwo Amerika yavumbuye ko imitwe myinshi y'iterabwoba muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati yari yaramaze gutangaza ko yubaha kandi yiteguye gushyira mu bikorwa ibyizategekwa na Al-Qaeda. Ibi byose abayobozi ba CIA bakimara kubibona barumiwe, birabacanga. Mu gushyira abantu mu gatebo kamwe no gutekereza abantu uko batari, abanyamerika bibwiraga ko umugabo w'ubwanwa bwinshi uba mu misozi ya Afghanistan akarya inyama z'ihene zokeje ari injiji, atazi gutekereza imishinga y'igihe kirekire. Bari babonye ko iyo njiji imaze imyaka 20 baseka cyane. Ikibazo basigaye bibaza ni ese aba bantu bazagenda bagaba ibitero bito by'iterabwoba cyangwa bafite umushinga munini wo kugaba igitero kizatuma isi ihungabana kikayijegeza. Mu kugerageza ibishoboka byose ngo bakureho umutwe wa Al-Qaeda, mu kwezi kwa 5 mu 1998 CIA yategetse mu buryo bwose bushoboka gushimuta Osama bin Laden. Michael Square yari umwe mu bakozi ba CIA bahawe iyi misiyo yo gufata Osama bin Laden. Twari twaratoje abakozi bacu b'Abanyafghanistani ndetse n'abandi dusanganywe, twabahaye misiyo yo kuzashimuta Osama bin Laden bakamujyana mu gihugu kitazamenywa n'uwo ari we wese. Twari twarateguye kuzamujyana ahantu ku buryo nta muntu uzongera kumwumva avugwa. Operasiyo yari iteganyijwe mu cyumweru cya nyuma cy'ukwa 5 1998. Gusa ubutegetsi bwa Clinton bwaje guhagarika iki gikorwa. Perezida Bill Clinton ntabwo yigeze abona ko Osama bin Laden ateje ikibazo Amerika, bityo ahitamo guhagarika iki gikorwa cyo gufata Osama bin Laden. Nyuma yo gutoza Osama bin Laden na ba mujahidini mu myaka ya za 80, bivugwa ko iri ari irindi kosa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze ryabaganishije kwa 11 Nzeri ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 5 mu 1998. Ku munsi abanyamerika bari bapanze gushimuta Osama bin Laden, we ubwe yahise yigaragaza. Ayo ni amasansu abarwanyi ba Al-Qaeda barasaga mu kirere bakira Osama bin Laden aho yari yasuye imwe mu nkambi z'imyitozo muri Afghanistan. Ku nshuro ya mbere yagiye imbere ya kamera abwira abanyamerika. Yari yambaye nk'umurwanyi afite imbunda ya AK-47. Inyuma ye hari ikarita igaragaza ibihugu by'isi. Yababwiye ko intambara barwanamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ifite agaciro kurusha iyo barwanyemo n'Abarusiya. Yavuze ko Abanyamerika bagaragaje ubujiji butagira ububuruta ubwo bashozaga intambara kuri Islam n'ibirango byayo. Yavuze ko Al-Qaeda irimo gutegura umunsi wirabura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko kuri uwo munsi Amerika izatoragura imirambo y'abana bayo no ku butaka bwayo. Osama bin Laden nta nubwo yari akihisha, yari maso kandi akanuye. Mu minsi mike yakurikiyeho yateguye ikiganiro n'itangazamakuru. Abanyamakuru baturutse imihanda hose mu burasirazuba bwo hagati baritabira. Yanaberetse ubushobozi bw'igisirikare cye. Nyuma y'ibyumweru bike, ambasade ebyiri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabweho ibitero by'iterabwoba. Igisansu kimwe cyaturikiye kuri ambasade y'Abanyamerika i Nairobi. Hashize iminota mike, ikindi gisansu cya kabiri giturikira kuri ambasade ya Amerika i Dar es Salaam muri Tanzania. Abantu 224 bose bahise bapfa, harimo abaturage ba Amerika 12 ndetse n'abakozi ba CIA 2. Ni ku itariki ya 7 y'ukwa 8 1998. Aha niho Amerika yaboneye ububasha bwa Al-Qaeda mu buryo bw'ibikorwa. Babonye ko Al-Qaeda ari umutwe ushobora kugaba ibitero bibiri icyarimwe kandi ahantu hatandukanye. Bamaze kubarabura kera kabaye, Bill Clinton yahise yemera ko bashaka uburyo bwose bushoboka bakica bin Laden. Good afternoon. Uyu munsi nategetse ingabo zacu kugaba igitero ku birindiro by'abaterabwoba muri Afghanistan no muri Sudani. Ubutumwa bwacu muri iki gikorwa burasobanutse: ni ukurasa ku bikorwa byose bifite aho bihuriye na Osama bin Laden. Uyu ni utegura akaba n'umuterankunga w'ibanze w'ibikorwa byose by'iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. Ubwato bw'intambara bw'Abanyamerika bwari mu Nyanja Itukura bwahise butangira kohereza za misile kuri site zitandukanye muri Afghanistan ndetse no muri Sudan. Iki gihe nibwo intambara yo kurwanya iterabwoba yari itangiye ku mugaragaro. Ibikorwa remezo bya Al-Qaeda byarasenyutse, ariko Osama bin Laden we yarabuze. Mu gushishikariza abaturage bo mu gace yabagamo kumutanga, Amerika yashize igiciro ku mutwe we $5,000,000 z'amadolari. Yari amafaranga menshi cyane, ariko igitangaje nuko nta muturage n'umwe wayafashe. Abanya-Afghanistan bari baremeye kumurinda, kumutanga byari nk'ubugambanyi kuri we. Amerika yanagerageje kohereza intasi rwagati muri Al-Qaeda. Bakoresheje abantu bari basanzwe bagurisha intwaro kuri Al-Qaeda n'abakoreraga abarwanyi ba Al-Qaeda ibyangombwa bihimbano. Ikibazo nuko uboherezaga wese ngo ajye kuneka Al-Qaeda yahitaga ahinduka umunyamuryango w'indahemuka wa Al-Qaeda. Izi ntasi zageraga muri Al-Qaeda zigasangamo imikorere n'imibereho bizinyura, bagahitamo kuhigumira. Gutata muri Al-Qaeda byari bigoye cyane kurusha gutata Abarusiya. Aha, ko tumaze kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashizeho amafaranga menshi mu guhigwa k'uyu mugabo Osama bin Laden. Ubu ngubu Osama bin Laden yaba yarahungiye he? Yaba yaragiye he? Ntuzacikwe n'ikiganiro cya kabiri cyangwa se part 2 kuri Merance TV show. Utarakora subscribe, kora subscribe, share and comment kugira ngo tuzatubana mu biganiro byacu bya buri munsi.